Mlaleli yechekutu siyathokoza bona sihlangane nawe langeni ngena namhlanje ngaphansi komhlaba wokungane ngaphezu kweqembu Super Eagles of Nigeria thola phezulu lesiqhubana samlandeli Socceroos of Australia kuba nawe nje iqhuma zombili esikele ngaphakathi etatawini sithokoza bosombulume abasihlanganise nawe langeni ngena namhlanje aphe ngaphakathi simezokulinga nanyana bathi isikhathi asifike kodwa-ke ngaphasi komthunzekanga asikho isikhathi singafike awukho umzuzu ongafike avele ngiqhuma zombili ngibona wenje asingoma yenarha yesiqhemana sase-the Socceroos of Australia kanti-ke vele-ke ngaphakathi etatawini sebele ikhombene mabonano wodwa akhe sitshejeke bona zokulima zithi ukufika akuphi ukushinga phambili esiqhema se-Socceroos mlaleli nawukhumbula kuhle mlaleli babudisi kangangane asobhande nanke ukuyedineke omhle kangangane kanti Super Eagles of Nigeria nabo ngeze wabalalisela amehlo phethe abadlali abahle hle akhe sitshejele zona bona zibophelekeni Super Eagles of Nigeria enyima umeru ipepe Ambrose Oshanduwa Mikele Onazi Emelike Musakasize Nonkuche akiboke mlaleli abawuthoma twi banenge emva bathathe endrejeni twi abaforosako bathathu nabo esiqhemeni sayo mlaleli Socceroos Ryan Spranovic Sensepenge Franchile Tevensine ukhona umdlali ngimthandako mlaleli akhulumisele nakhe lekhe alwango umilikene nomdlali athibo awukhahile afeleke asebakhona ngaphakathi etatawini usofekana ukamlaleli ewatshake durago bewathi simile kuba nawe nje ibhola kuyathatha ebekaphezulu kwesiqhemana se-Socceroos of Australia rakapthaka franjike ayithathe ebekaphezulu kokusufela ehlangothini lesihla kuyayithatha Spiranovic ayiphethe kuye neta phezu kwenkolo kuyatatawa alwongolwongo rakapthaka ikhupho ebekaphezulu koheko kehile ayithathe leta phezulu komilikena bethe zungzungwana phasi epostoli khula ngehloko Bango Vincent yana namelwa ayibekwe phasi Kensone rakapthaka Americano garego kehilo sayiphethe ebekaphezulu koCruise ayibese sedojeni hayo Vincent enyima ekhona mlaleli ayithuka mlaleli umdlali nanga kumilikena eyophakama ikumba yokuze ehlangothini ngelesicele phakanyiso yongena ngekubeni umdlali nanga yinteneya akhange bayilalamele yabuya nenjaya yokuhlunywa phansi Kensone Lize engale Super Eagles of Nigeria tona phezulu le Socceroos of Australia kaptaga Vincent enyima bekaphezulu umdlali emerua ayithusela phezulu Ambrose phezulu Ahmed Ndlela Ambrose ekayihlukanisa phethekiba ungena ngebela Kensone vele hlangothini lesesiqulwini ngesokusahlela ayithathe program ayiphezulu ngaphezulu komdlali uche bravo uche aphakama uEmelike ibhola umlaleli bangakhange ibengozi nakancane ekhuphuka noAmbrose uvele ehlangothini ngelesihla wayiqhisa bekelendlela kaMusa wabona umsona ngokubutshe wabethe izungzungwana phasi epostoli wathi mehlo suka yazithela phezulu Emelike vele ehlangothini lesicele akhonapho wekwatha yokubona ngaphakathi esefene athatha amalungelo kuzikhakhasisa entanjeni athole mahlobe bantu bakhambela phezulu sinjaya Super Eagles of Nigeria thatha amalungelo kuzikhakhasisa entanjeni bawathole mahlombe elise esiqhemeni se-Socceroos elinye esiqhemeni se-Super Eagles rakapthaka Devinsine elitha phezu kolwongo pheze kwenkolo kuyatatawa ukhona bona uzayisape ayithatha kulwongo ayiphethe kuye kuyayikuma letha phezu kolwongo kodwa ikwata suka phakamisa sakuyifundisa emdinga nembezolo ahlekile uyo musayibeke phasi rakapthaka ayithathe bekaphezulu komsana kabutshe simele bamthathele yona Milikene rakapthaka vela phezu kwenkolo kuyatatawa akhuphele Socceroos of Australia abeka ihlukanisa bayiphethe kubalesihla Milikene bethe zungzungwana phasi epostoli rakapthaka yedi nake umsobhane ebekaphezulu koCruise vele ehlangothini lesihla bekaphezulu Spranovic ngemva ekhona mlaleli thuka iSocceroos rakapthaka bathi vele ukwaba kuzibethela wasemsamo yena nomphosa emnyango wasemnyango aphuma ngaphandle bethelo tafu bebona umutsha ukhona empolweni angikhuluma nawe nje ngiba abavuma babona
abeza ngemva ngelize egondeleni linye arakaptaka super increase asize atuveze ndunjeni kadere proga fese kalise yakadera nuogo arakaptaka bete zumzumana pase postore ekuchongo cruise vele hangotine ngelesija oipetabuya arakaptaka ufakebelo chinga pamile leta pesgo minikere aipeza pesgo mtalile kile kumgerenge kumene kondera kandela ikwekwe aikona ikwekwe kadere njongo mndo patele kwa tifele isupa ikisof nature yang patela mina angkuma na wenje omori rakaptaka ile tapezo onaza afuna ukasisi pesko ngorigeta tau emsusini emansuma mabide iskama supa ikisof nature tula malungela kunzikakasisa nanjene angekho ndeluka emenike atosa apa bidila besange baisuka kunsigelize rakaptaka afena ngotin ngelestele maresika yakadena franjike kadena njo franjike ufuna umilikeni melekele rakaptaka fata suka pesko milikeni maresika melekele ngotin ngelestele beka ifani sabayangena cruise I tante mga peso ko franjike I leta gemba peso spranovic chamin besmida akupa ko franjike amete sumsu na pase postore I kupa mga peso ko milikene I maresika kupa ngelestele mga peso ko luonga arafisa de tatawa I tante proke mga peso ko mtenga kesmone akade nange mfungu mshani nanga ume onaze sabena idobile na ya Kevin Sine akupa masuka rosa I tante mga peso ko luonga Kevin Sine kumene furusi bayangena I share no mtani cruise okana bonusa isapi I pesa sendu jene milikene bete sunzuma na nasipolo atima kahile umchi chotumago wekahile tatanga kono kahile kikagane kwa kwanzela uleki kwa kwanzela cruise no kusimlaleli njayifunda ivaliwe bayikupa khona apho hlangana nabadlali bangemva unyenyema uzengesefo kuba nawe nje malungelo kuzikhakhazisa kuyele ndanjine wathi usikhosana uphiphiye avele liyahwalala ilanga yasikhoka kuyabhadela yathi siqamaseze sukaruze super eagles sizonibhadela ngeqondelo lokulinganisa la alinye ngapha alinye ngale angikhuma nawe nje malungelo kuzikhakhazisa buyisele ndanjine esikhama asayele sukaruze liqondelo linya esiqamasele super eagles liqondelo linya kapteka kutsha avese ihlabisa ifuna Ahmed Musa ngikumbene kondela umdlali Ryan ngemva kandela parameto Ryan Ahmed Musa kono ngangalo Ryan kandela njengo mlotivele ngeze ngafumanula kuba na wenje khuleke hloko sedlele nombethe kondela emenika rakaptaka ipesa pesco Ahmed uyangena ngekumbene kondela ibeka pesco emenika phamsa ihlangisa yibeleya akhanga ilalamele Njaya iyabuye beke phansi besinga kondela linyanga pa alinyanga le susini amasumi amathathu namthathu asupa ikisof nature bambana ndanganye mlaleli bakalanga la nestoma sele sukaroze arakaptaka ipolo ekubone super ikisof nature bafuna emeneke kandela ngeliba Spranovic no bete sumsumana pase postole arakaptaka franjike afele hlangotini ngelesita kweka ihlanisa arakaptaka ayirafisa letata ulongo peso ngorike tatawa akesmone abeka peso ko Kevin Sine ayikupa sendu njene kakilo funa ulekide kayifaka ngumene kondela bangu Vincent akange msanyele ya Vincent isendingane besa pasi ngoba bezinga rakaptaka oshadowa athathe proke beka peso kumtani obimikele bamhlanganisa nababili beka peso ko Kehira alongo uyangena super igenza yakandela ngemva Tango Vincent pamba kala bonusa isape ko mlungu monyana kupa ngelesesika abeka peso ko asisi leta ngemba peso ko ikweka ko bona asisi leta peso ko ngeta to ituba ke kwata suda kesmo na fina ko tinga sida ihlabikise lo shano arakaptaka kumane sida lesele osepetu ko tepa amise kwati wa ipaka pande manga ikumba ngekudla kondela linyanga pa linyanga le yopanga maikume kunde hlangotini angelesi ncele siqhamene asele super eagles of Nigeria ojamele poro Ahmed Musa Chris beka pesko Musa konto sayiphethe kuya kuma ipola yakufaka ngekumene kondela emenika linga ukuthola indonja yokuphuka hayi khona ukhandele proke kwenu asize emlalele beka pes emenike khandela ngemva ayikhona mlaleli kafuma uRyan beka kuhlo emenika esinakangangani kutanenge khandele kuhle mlaleli emsusini emabili mlaleli khona wenje yokuphela ngaphandle uyayibolo ibe isinga
kondele bephakamiso ngokushanua atuthola umswananga uEmenike khanga mfunyane nanjaya yabuye ibeke phasi rakho simahlangimba ebe isida kondela kesibone rayana emsusini munye lozilahla kunene esikundini ngesokuthombise alikondele linye Super Rose alikondele linye Super Eagles of Nigeria dlala ngakwabo ke mlaleli Super Eagles sele umuntu la rakapthaka ndongo kala bomzayisa pesikele komsusu umuntu samathunza nabile sabile uhlangene nawa asofungana nanyana nini uzotaziye kwaphumuleni rakapthaka minikele Super Rose athathe pora phezulu umsopande nguyene naka asofengwa bewathi vele esikundini esokuthombise ukusophelisa ikhambiso ebeyikhona ngaphakathi etatawini Super Eagles of Nigeria ikondelo linye Australia the Socceroos nabo alikondelo linye obethe ikondelo mlaleli esiqhubeni eseNigeria ngumswananga uEmenike obethe ikondelo mlaleli ngapha nanyana ngibana ngalitsho ibizo lakhe ateam kahile thathe porokhle kangangano team yahlala esefeni kwathaba umuntu la kodwa ke sithokoze kangangane alinye ngapha alinye ngale ebesesibili godo aha Chokoto siyathokoza bona students sesibidesi usathi sikhamba nawe hle kangangane kapthaka sithokoze bona usiphendle bakhe qhakatheke kangangane akukujukulikile kaphathe into nje ukubona sisesiqondeni sesibili Super Eagles of Nigeria buya njengokuba esikhamba sele Socceroos buya njengokuba avele kusasele ikondele linye ngapha ikondele linye ngale emsuzini emthathe bese sebele sikade ngesikhathi sengayo lelo korolego namachukuluka bekakho nasipolo kuyaphekhuka uyayitopora yena engithemina wathi uthijingune iputanga khangela bulala umuntu akhangela bulala wajile kodwa namenze ikutane ukuba nawe nje abadlala bangaphakathi etatawini bathi nanyana ngathi bani sifuna ukuba zinkutane zenqhemesi sijameleka akapthaka khuze ayikuphe bekaphezulu komhlanga yiteleya akhanga inalamele nanjaya iyabuya yophoso yobuya beke phasi kokukhabela khona kumeyisinga kondela Vincent asopande kuenyima sebela kwenzile lokho ayikuphe bekaphezulu asisi phethe kuye bethe sumsungane taphezulu koshadiwa ayikuphe letangemba phezulu iqhika akhisa ipona kembeka phezulu kananga Emenike afuna ihlangothi lesitene bekamlaleli ihlabekisa kesibone ushano ufaka bela ujika phambili uyangena ayiba window lelingo wikome bekaphezulu umntana Emenike bamkhandela lula Franjike akuphe ipona letaphezulu korigeta tangondunga ebtamende bezithathe zithathe phezulu kodebenzile Socceroos of Australia arakapthaka bekupha bekaphezulu kodunga olunga ufuna umelikene bekaphezulu kokruza afese hlangothi lesidlabeka ihlukanisa abanyangena ashanua olikutane akhandela kuhle zithathe phezulu koFranjike kusakupha iSocceroos iyozithatha phezulu kodunga ikhuluka hlangene bekaphezulu umntana Emenike alethe hlangothi lesidla ngokruza oyiphethe kuya phakamisa sabuyifundisa akesona lana mina ngumswananga wesikhama sele Super Eagles of Nigeria emzuzini masuba mahlanu mlaleli nobunane nasipolo yangena nasipolo uche umji chotumaba thathe porokhleka ngakano uche ngakalindeli umuntu umsimlaleli la ipole vele noAhmed Musa phakamisa wena ngemva kwabadlalini besikhama sele Socceroos akhange bamlalamele bona uche uhleze amahlombe abo wayithatheke khona kangangane wayitosa mlaleli ngaphandle kwekumba yekondelo yokuhlala ngaphakathi esefeni uzengechata urayene bonela kosi khaba umuntu uzengechata mlaleli unavele Super Eagles of Nigeria sebele badosa phambili yothathwa ke ibhola base bokufika bathine bebemte bayikhwele yide kangangane indambo nembeke mlaleli kwanga bazichiye eAustralia arakapthaka bofika bathine esinye nasimount Everest emte bayikhwele bathi akhe sibone bona singayilalamela na ekhuphuka nesikhama sayo mlaleli Socceroos ekwatha suka longo phezulu koriketata wayifisa nekunda ayithathe bekaphezulu komntana Ndonga ayikhuphe bekaphezulu koThemba Kahile ayiletha phezulu komsopane yendeneke ayikhuphe bekaphezulu kokruze hlangothini lesina Franjike ayikuma lesidla uyayiphakamisa ngena ngekumene kondele ilana mina ngumntana Embrose phehuka uEmbrose bekaphezulu koJohn Obimikele bekaphezulu Embrose bekaphezulu komntana ngakesibone omberu wankeiba rakapthaka ayikuphe bekaphezulu asize wayiphethe kuyephethe sumsumana phase postole kuphe bekaphezulu koshalo wakwatha suka osize ayikuphe bekaphezulu kuEmenike ayithathe
yakhandela nguyeni nakhe kumbeni kumhla Kadela nje vele mlaleli rakaptaka Amerikane bekapheza ko Franchike Peteku ya Cruise ayuma lesicele ayilethanga Vaspiranovic ayithathe bekapheza komhlaleni ngalunga aphezulu ngorike tata Amerikane abethe sumsumana phase postore ayikuphe bekapheza komhlaleni ngiyangeva apheze kuyeti nakhe wekayihlanisa komhlaleni longa letha phezulu Cruise ehlakothini lesidlalinga kuthola inunja phakamisa ihlekisa ke sibone yosithela phezulu Oshanoa kuphe ibhola bekaphezulu ophimekele kuphe Super Eagles of Nigeria emzuzini emasumalo khomba namunye afiswane tatawa aphezulu Azize vele hlangothini lesinalenga kuyikoba bethe sumsumana tukuyibuma bamthathela yona Franchike phethe kuye bekaphezulu komelikela afuna uSpiranovic rakaptaka ufuna ngeva abekaphezulu kwesingisepire afele mjabele besithathu lekileke athatha ipoloko uleki okana bonisa isape Maresida akuphe bekaphezulu longa kwanta sukendleleni omhlali milikela yekene sukarosa nanguneke Oshanua njengomlothi ngipatelwe mnala ayikhona mlalele thuka masukarose emzuzini lesumi namhlanje nosilahla kunina nangezinto ezingalindlela amalungelo kuzikhakasisa mlalela senanjeni yokuthula iSuper Eagles of Nigeria ngomdlalo okuhle vele batsho bathe ukwaba kusibethela osemsamo limphose emnyango limkhuphele ngaphandle athina kangaphandle nje abethelo tebekavume bona umutsha ukhona ebholeni rakwakwa inkomana Winchester masele Sukarose bayavuma bona Super Eagles of Nigeria umutsha ukhona ngamakondela amabili ekondela linye kapteka aphezulu kwele Super Eagles of Nigeria ukubona Ahmed Musa kwatha suka uche thona madoda yongera ngekumbeni ekondela iveza endleleni Ahmed Musa Tatanga kono kangangane wikela msu Ahmed embalekela urayene uzanga sijachatam uzanga sefum wativele la ngiyavuma bona nakulilote lona yatsho bona umutsha ukhona ebholeni rakwakwa bathi singakwethu la khebe sisibethele Super Eagles of Nigeria dosa phambili ngamakondela amathathu ekondleni linye rakaptaka kesibone umhlali nanga msimlele mhleka kangane umhlali nanga China inredo ngumikele hlala kaptaka msinangathi awulazi ibhola ngazuthi umuntu akenzilitho arakaptaka Super Eagles of Nigeria phethe kube iphora wabayiphethe ngoShanoa ayithathe bekaphezulu komhlali nange Azize athi nangumhlali angeze savuma Cruise aniye ebizweni lamaSucruise ayithathe iphora sayiphethe kuya Maresida faka inyawo phuma lebhola Oshanoa ayithathe bekaphezulu komikele athathe iphora komikele ayithusela phezulu emenike omeruongeva arakaptaka leta phezulu ngorike tata onazi ayikupha mnalela phezulu opimikele ngomana wenje iphethe kuAzize emenike Super Eagles of Nigeria vele hlangothini lesicele ngomntari Oshanoa faka ibelo kujika phambili wathi lapha kwethu khiyebe sisibethela sibawe malana rakaptaka Oshanoa abekaphezulu kokutshe uyakhandela ulongo ngemva ayikona kumtisi ngaphakathi kumtisi kwamambala edabe mdeyikolezi leSucruise etisi kangangani mlaleli iMount Everest bathi mbeke nentambo bazitshiye Sydney abazi bona bayobona benzene rakaptaka bakaphezulu komilikele alwongolongo abethesumsumana phase postore ayikupha sebena khandele John Nopindikili lethangemva kwekwe ikweke rakaptaka ikweke ejabeni lesithathu Oshanoa emzuzini munye dozidlahla kunina akesibone athathe ipholoke bekaphezulu komhlali uche usayiphethe kuye rayena akanesidla akesibone emjameni besibili Spiranovic abekaphezulu koFranchike ayithathe ipholoke sofe ngalabe wathi vele Super Eagles of Nigeria ngikhombisa kuba zinkutani zebhola rakwakwa elangeni lanamhlanje dlala ibhola ezinga kangangane athi ihlandla ngelesithathu ngelesibili ngelokthoma wathi nakumalungelo kusikhakhazisa wona nothule nanjeni wathole emahlombe athukaba kusibethela osemsamo limphose emnyango athi nakasemnyango limkhuphele ngaphandle nakangaphandle abethelo tebekavume bona umutshe ebholeni rakwakwa ukhona elangeni namhlanje sivumile Australia mlaleli leSocceroos angamakondela amathathu ekondeni linye avele okusophelisa la likondele linye isikoma nasase leSocceroos Super Eagles
Kings of Nigeria makondela matatu ngitebina iphimbo ngeletaba ambumende bambakoto ngeliphimbo mkatangisa lipapa nepapa mchini elikwakwazela ikwekweze kanyisa chisa ilanga lahlacheka phezulu kwenarha yakwandebele lathi uzima chudubaza abadlali enemy endeni yabo abulunga abalandeli abapha amandla okuthabela benza kuhle abuyise amandebele angombana ukuthaba kungekwabo ansutsa nomanala sizukulane sikamuse nakumnyanya njengombana itafula selizele nje okwethu uhlala phansi imlaleli salisa sigangesenyane ukusaphelisa umdlalo Super Kings of Nigeria makondela mathathu andi Australia likondele linye mina nawe kolandela kogodu uzima kwenze njaya aha thank you umntana usebenza bafethu thank you this one